Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Ve kâle Allahu Teala: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Allah Teala tömönki ayatda mınday deydi: Çındığında biz Kur'an-ı Kerim'de özümüz düşürdük, ana özümüz saktauçubuz deydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de saktauunu paygambarlarga, je paygambarlardan bir paygambarga, je periştelerge, je alımdarga, je adamdarga taştap koygan jok. Bunun saktao kepildigini. Bunun saktao kepildigini kıyamatga çeyin Allah Taala saktaounu öz kepildigini aldı. Mına ошондуктан, mına ошол себептен kıyamatga çeyin hiç kim Kur'an-ı Kerim'den bir sözdü alıp bir sözdü koşup koya albaydı. Je bir nerseni kemit albaydı, je bir nerseni koşup koya albaydı. Eğer biz tarihka kayırıla turgan bolsak, Kur'an-ı Kerim bir kitap avalına kelip, uşunday kitap bir avalına düşkөнгө çeyin, bir kitap şekline, süretine düşkөнгө çeyin, 3 etapta, mындайча aytkanda 3 basqычты basıp ötken. Bugün birinci basqычты aytayın, erten ikinci basqıç, andan keyin üçüncü basqıç. Birinci basqıç bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında adamların köpçülüğü adamlar жазганды bilgen emez. Jana al vaqtda oşol Araplardan adamlardan jattoo zehni күчтүү болгондуктан аларда анчалык деңгээлде жазууга муктаждык болгон эмес. Алар өтө тез жатташкан. Алардын зehni күчтүү болгон. Ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында эгерде бир аят түшө турган болсо, же бир сүрөт түшө турган болсо, аны кээде жазып коюшат эле. Эмнеге жазышат эле? Алар терилерге жазып коюшат эле. Жана курманын, финик дарагынын, пальма дарагынын кабыктарына жазып коюшат эле. Сылык болгон таштарга жазып коюшат эле. Жанагы айвандардын ошол кой эчкилердин дейбизби, сөөктөрүнө, мына ийин сөөктөрүнө, жапалак сөөктөрүнө, мындай сөөктөрүнө жазып коюшат эле. Эмне үчүн? Антикени ал вакытта калем жана кагаз деген нерсе, мындайча айтканда, пашти жок кесе болгон. Жок кесе болгон. Bir тарабынан алардын могул эске тутуму өтө күчтүү болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул биринчи ошол этап, биринчи баскыч. Дагы буга бир далил келтире турган болсок, Имам Бухариде Аллаху алам Анас radıyallahu anhu'dan tömönki hadis keledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kavimge 70 karını jiberedi. 70 karını jiberedi. Kur'an'da jakka bilgen, mıktı bilgen 70 karını jiberedi. Anan alardı bir mauna dep koyot. Mauna kudugunun aldığında Bani Salim'den bolgon Ri'l jana Zakwan degen urular буларды өлтүрүшөт ошол жерде. Мына ошол жерде мына ошол 70 кары шахид болот. Алар азыркы замандагыдай карылар болгон эмес. Жөн эле жаттап коюп, алар маанисини, түшкөн максаттарыны ар бирини билген карылар болгон. Ушундай жетилген пайгамбарыбыз даярдаган мугалимдер болгон. Ошолорду өлтүрүп жиберген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир коом сураса, бизге mugalim jiberin, Kur'an үйрөтө турган, бизге bir Allah Taala'nın şariatını үйрөтө турган bir adamdardı, mugalimderdi jiberin деп айтып суранышканда, Пайгамбарыбыз ошол bir коомго 70 карыны жиберип атабы? Алымдар айтат. Ошол убакта карылар көп болгон дейт. Карылар көп болгон дейт. Эми Пайгамбарыбыз тарбиялаган карылар менен азыркы карылардын айырмасы бар. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dayardagan karılar alар manisini, түшкөн максаттарыны
аяттардың өз орнын жақсы білішкен болған. Жана Хулафай Рашидиндер дағы қары болған. Ошол 4 Хулафай Рашидинде қары болған. Мына атақты қарылардан Зайд ибн Сабит, Убай ибн Каб, Муаз ибн Джабал, Салим Маула Аби Хузайфа, мына ушу кишилер мықты қарылар болған. Мына ушул биринчи этап. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда мына ушул кагаз жок болгондуктан, калем жок болгондуктан терилерге же курманын бир немелерине жана кабыктарына, постокторуна жазып коюшкан. Эми экинчи этап бул Усман радыйаллаху анхунун заманы. Экинчи этап Абу Бакр радыйаллаху анхунун заманы. Үчүнчү этап, үчүнчү баскыч бул Усман радыйаллаху анхунун заманы. Бүгүн биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын заманындагы Кур'ан-ы Керим тууралуу, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам заманында Кур'ан-ы Керим кандай болгон, мына ушул биринчи баскычты алдык. Иншалла эртең экинчи баскычты айтабыз. Валлаху алам, ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва